I'll provide the Hmong pride and the Hmong passion. This is what we are and who we be. H-M-O-N-G. H-M-O-N-G. The H is silent, pronounce it with me. Hmong, 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 Hmong. H-M-O-O-B. The H is not silent, say it with me. Hmong, 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 Hmong. Cú yên bao, hai tên này cả lâu. Sao chỉ tao, do lối dòng ý gà lý cú tùm đờ nọ. Vì cú chỉ bao cái gai, cú rồi yo. Giờ hậu thế giờ nọ, ta chỉ cú ó lúc khỏi mô yên bò. Mong cho kê cú xìa, mong cho kê cho nhẹ. Tì lưu tê kêu mi gà nọ, bê gà lô thế giờ xì pay. Vì bê chỉ giờ xì lưu, bê gà tu chỉ lại phông nè thế gì. Chả yo nè thế gì, bông tu. Còn mẹ kêu mong chờ, thao cha bê gà mong chạy đa. Tại rồi, tại nhẹ vậy. Giờ nên chỉ ra chỉ là họ chạy về trường đời giờ mong ý à, giờ mua sắm mong, đúng thì chú bé là ua ít ba mong, giờ nên chạy ra mua ít nu bé giờ mong giờ tu nông, thì cùng tây chỉ ba, còn để tây bỏ hạt để bé giờ ít ba mong khăn này. Hmong Minnesota. We're here in Minnesota. Mong, 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 mong. H-M-O-O-B. The H is not silent, say it with me. Hmong, 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 Hmong. You use any of these when you're growing up? I did. They had like a pair like these. Oh. Có muốn để đôi giống nó sao thế? Hey, we used to have that too. Watch it. This. Oh, no. No, no, no. My story. Hey, we used to have that too. What? It's in my mom's closet. X-ray? Yeah, we each have. X-ray that. $18 clans. Carrots, adapted Hmong name Zhang Du Hao Pao. Before papaya were available in Minnesota, carrots were combined with fish sauce, chili peppers, and tomatoes to mimic a traditional papaya salad. Next one. Scan it. Try corn. Corn. Bok gu. Corn has been a part of the Hmong diet for centuries. Sweet corn was used to make corn patties for light snacks. Field corn was used to feed livestock. Bell peppers. Gua zao pao. Bell peppers are found in most stir-fried dishes. They taste great when fried with shrimp, chicken, or beef.
我给，寂寞地球落被共地。被用力普毛了，最要懒惰，被用力拧多，莫被救了。